potpisan memorandum. Niš i Ljubljana spajaju kulturu i dijasporu kroz Pupinovo nasleđe. Kulturno društvo Mihajlo Pupin iz Ljubljane i Studentski kulturni centar Niš potpisali su memorandum o saradnji u oblasti kulture i umetnosti. Potpisivanje je upriličeno tokom koncertne turneje ženskog akademskog hora iz Niša u Sloveniji i Italiji, koje deluju u okviru Studentskog kulturnog centra. Memorandum su svojim potpisima ozvaničili dr. Predrag Jelenković, direktor Studentskog kulturnog centra Niš, i Divna Obrenović, predsjednica Kulturnog društva Mihajlo Pupin iz Ljubljane, dok je svečanosti prisustvovao i potpredsjednik društva Igor Soskić. Potpisani memorandum ima za cilj jačanje kulture, tradicije i umetnosti kako među Srbima u dijaspori, tako i u matici. Dogovoreni su brojni oblici saradnje u okviru različitih kulturno-umetničkih programa, a umetnici iz Niša imaće priliku da svoj program predstave publici u Ljubljani. Predsjednica Kulturnog društva Mihajlo Pupin, Divna Obrenović, nam je naglasila koliko su ovakvi kulturni događaji važni za očuvanje identiteta zajednice u Sloveniji. Za nas su svi kulturni događaji veoma važni, jer to je i poslanstvo našega društva, s obzirom da mi imamo naziv Mihajlo Pupin, a on je bio svestranski čovjek, znači sve kulture je ujedinjavao i mi smo želeli da krenemo istim putem i mislim da nam to uspeva. Šta bi za Studentski kulturni centar Niš značila saradnja sa društvom Mihajlo Pupin i kako kultura i muzika povezuju dijasporu sa Srbijom? Pa vrlo bitno, Studentski kulturni centar je još pre par godina pokrenuo jednu, ajde kažem, inicijativu ili već mogu i da kažem praksu da počinjemo da sarađujemo sa kulturnim centrima u regionu. Znači, probili smo granice Srbije, širimo tu pozitivnu energiju, tu kulturu koju kroz dva naša hora i folklorni ansambl i pozorište promovišemo. Tako smo potpisali ugovor sa Srpskim kulturnim centrom u Istri u Puli, evo nas danas ovde u Ljubljani. Ideja nam je da to malo izađemo i van bivših republika SFRJ, tako smo već u kontaktu sa Srpskim kulturnim centrom u Temišvaru i u Mađarskoj. Naravno, muzika je neka oblast koja nema granice, a pre svega tradicija je naša bitna kada su u pitanju ljudi u dijaspori. To je ono što imamo da ponudimo kao Studentski kulturni centar, ne samo kroz izvođenje koncerata kada su u pitanju horovi, tu su i klasični koncerti, odnosno koncerti folklornog ansambla Oro, koncerti klasične muzike, odnosno to su izvođači iz Niša koji rade pri Studentskom kulturnom centru, a izvode dela srpskih kompozitora. Može da očekuje vrlo kvalitetan program, baš na visokom nivou, što je i dokazala prošlogodišnja, odnosno pre 2 godine smo dobili Svetosavsku nagradu Ministarstva prosvete. A kako uopšte došlo do saradnje SKC Niš i KD Mihajlo Pupin Ljubljana i koji bi bili dalji planovi, rekao nam je potpredsjednik društva u Ljubljani Igor Soskić. Pa naravno, kao i većina stvari, do najboljih rezultata se dolazi sasvim slučajno. Znači, naši prijatelji iz SKC Niša su imali organizovanu turneju po Sloveniji i želeli su da još jedan dan organizuju jedan koncert, kontaktirali su nas na našu sreću i eto, stvar je krenula, koncert smo organizovali, krenulo jedno dobro prijateljstvo, dobra saradnja, jako smo se dobro razumeli već posle par dana kao da se poznajemo dugo vremena i to je jedan sjajan početak, ja se nadam, sjajan početak jednog daljeg rada. A planova, što više pričamo, više planova dolaze. Sad, konkretno, sreli smo se u mnogim pogledima, sreli smo se u pogledu izdavaštva, sreli smo se u pogledu organizacije i koncerata i nekih događaja, književnih večeri. Ukratko, što više pričamo, nalazimo više zajedničkih tema. Tako da, sad konkretno imamo neke dogovore o izdavanju jedne naše knjige ovde, odnosno koprodukciji, odnosno koizdavaštvu, knjige koje smo mi objavili o Pupinu na engleskom, a želeli bi da je objavimo i na srpskom. U pitanju je jedna takva zanimljiva knjiga koja izgleda kao društvena mreža. Kao s društvenih mreža, da ima nekih linkova i tako, i njima se to činilo zanimljivo, a naravno već pričamo i o sledećem koraku posle toga, a to bi bilo eventualno neko gostovanje manjih grupa iz Niša, ili nekog pevanja ili nekog pozorišta, tako. Znači,
Da se u prvu posetu ne ide praznih ruku i da je srdačnost jedna od vrlina Niškog okruga, potvrđuju i ovi gestovi. Prilikom potpisivanja memoranduma u Ljubljani, gosti iz Niša darivali su domaćine brojnim izdanjima SKC Niš, koje će obogatiti fond najveće srpske biblioteke u dijaspori van Matice. U okviru te biblioteke deluje KD Mihajlo Pupin, sa kojim je ovom prilikom i zvanično uspostavljena saradnja.